Pozdrav Agro ekipa i evo nas u novom videu nakon dugo vremena. Ispričavam se pratiteljima koji me prate u smislu da me nije dugo bilo. Ali evo, ponovo se vraćam sa videom, dobro možda ne specifičnim ali u sjetvi smo suncokreta i u suradnji sa tvrtkom KVS sijem njihov suncokret Suvex. Imamo njihov Suvex koji je tretiran sa Forsom i Lumisena fungicidom. Ja ciljam nekakvih 68.000 biljaka, 68 do 69.000 biljaka na hektar, znači idemo na nekakvi gušći sklop. I ne sijem preduboko, možda do 3-4 cm, s obzirom da vlage imamo u izobilju, padala je kiša i prije, a padat će i nakon po prognozi trenutno. Tako da vidjet ćemo kako će se taj sklop odraziti. Ja ovaj suncokret sijem po prvi puta, kao što kažem nisam sa KVS-om pretjerano radil, ali nadam se u buduće ugodnoj suradnji i što više toga da isprobamo. Suvex je srednje rani hibrid, koliko sam uspio pročitati o njemu, pa ćemo vidjeti. Kao što je rekao, sklop je malo gušći, priprema je dobra. Pripremamo rotodrljačom, s obzirom da ja nisam baš preveliki proizvođač i nije mi toliko bitno je li brže ili sporije pripremljeno. Imamo tehničke poteškoće malo sa opremom, ali sve je to ok. Uglavnom, kao što je rekao, priprema je dobra, ide rotodrljačom i poprilično je sipko, nemamo problema sa time. Vlage ima, kao što rekao, u izobilju. Zemlja je neka laganija za obradu, nije klasični pijesak, ali iako je u zdravu, ima periode, to jest sušni periodi i joj ne idu nažalost na ruku. Pošto smo dobili ove alate za mjerenje temperature, iako temperature su sada dobre i ustabiljene, tlo je jako toplo i nemamo problema. I s obzirom da ima puno vlage sunca, nicanje će biti dobro, ali definitivno ćemo isprobati kako to radi. I evo, tu je sad trenutna temperatura čak na ovom termometru i preko 25 stupnjeva, iako nije toliko, ali da vidimo u zemlji kako će to sad izmjeriti. Na nekakvih 10 cm, čak 15 možda. Evo, vidimo da pada. Znači po ovome trenutno 20 stupnjeva, 19 stupnjeva nam je tlo toplo, otprilike na odokativnom metodom 15 cm otprilike. Tako da definitivno uvjeti su za to idealni. Ono što nisam napomenuo na početku videa je da u samu sjetvu koristimo mikrogranule. Formulacija je gore u slici, tako da možete vidjeti. I uz sve to ispratit ćemo kako će to funkcionirati. Bit će nešto sa mikrogranulama, nešto bez mikrogranula, tako da u globalu nadam se da će to biti ok. Što se tiče same sjetve u smislu traktora i sijačice, već sam napomenuo da je sjetva na 3 do 4 cm. Vozimo traktor 9 na sat, samo malo da pokušamo okrenuti kameru. Znači vozimo 9 km na sat, 450 okretaja kardana. Kontrola sjetve se sad pokazuje da je sve u redu. Na njoj brzina se kreće od 8,5, 8,7, 8,8, naravno ovisno o senzoru. Hektometar nemojte gledati, nažalost, jer ne znam iz kojeg razloga ne radi dobro, pokušao sam ga osposobiti, ali ne znam.
autopilot. I to je to uglavnom od mene što se tiče ovoga informacija, nekakvih i ostalih detalja, slobodno pišite u komentarima. A ostatak videa ću pustiti malo kadrove iz drona, pa uživajte. Pozdrav ekipa!